छौं नेपाल सम्बत 1140 अनलगा नवमी 2077 असोज 25 गते आइतबार सेब नेवा भालियान नेबया दबुया प्रस्तुति हो शोकगु प्रस्तुति शोकगु प्रस्तुति अनि खाजा खुवाउनलाई अतिथिलाई भन्न त शोकगु प्रस्तुति हो माइक्रोफोन प्लिज अफ एन्ड माइक्रोफोन अफ गरिदिनुहोस् प्लिज निरञ्जन जी माइक्रोफोन अफ गरिदिनुहोस् बीचबाट डिस्टर्बेन्स आयो निरञ्जन जी अफ दिया तुम यान तुम शैलेश दाइ यो माइक अफ जुल हेलो जिकागो पखे जिसो विविध भाषा रगा नेपाली भाषा हो खस भाषा नेपाली भाषा र खस भाषामा हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति थियो पहिलो प्रस्तुति हाम्रो नेपाल भाषामा मात्रै थियो आजको यो प्रस्तुति हाम्रो तेस्रो भयो सेब नेवालीको प्रस्तुति दबु डाँडा आयोजना गरेको यो तपाईको आजको प्रस्तुति आज चाहिँ नि अलिकति बेग्लै किसिमले ठाउँ चिस विस्क सवाएको चिस कार्यक्रम झ्याङचेना ठाउँ कार्यक्रम सेब नेवा भालिया न्यागु नेस सेब नेवा भालिया न्यागु प्रश्न सेब नेवा भालीको 5 प्रश्न झिस पहिला जस्तै पहिला सेब नेवा भालीपट्टि छगु नाराडो नेवा ढाइगु जात मखु नेवा ढाइगु सभ्यता व संस्कृति नेपाल मण्डलले चुना सुना नेवायु सभ्यता व संस्कृति हनी बोटको नेवा नेवा भनेको जात होइन नेपाल मण्डलमा बसेर जसले नेवाहरूको संस्कृति र सभ्यता मान्छ ऊ सबै नेवा भनेको हामीले छौँ आजको हाम्रो प्रस्तुति मैले नेपालीमा पनि भनौँ किनभने हाम्रा दर्शकहरू नेपालीमा पनि हुन्छन् र नेपाल भाषामा पनि हुन्छन् हाम्रो आजको प्रस्तुति 5 वटा प्रश्न हामीले 2 जना अतिथिहरू हामीले अनुरोध गरेका छौँ एकजना हुनुहुन्छ सुरेश प्रधान उहाँ पाटनबाट हुनुहुन्छ सुरेश प्रधान येल जी जसले पहिला सुरेश प्रधान येले त जी भने वेक नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ अप्लामनाय वेक या बुढी नेपाल सम्बत 1079 चौलगा चरेकुनु नेवा हाइकु खेल ख येल नेपाल मण्डल संस्थापक संयोजक वेक नेपाल भाषा आन्दोलनिया खम शिलामा कार्यकर्ता सुरेश प्रधान जो एटा चाहिँ न्यागु न्यासो नेने आछि सूर्य सुरेश दाइ पहिलाको न्यासो छिटो पहिलाको न्यासो छिटो ठाउँ कने नेवाट पाखे जुयाचंगु गतिविधि याट छि गुख्ठ कयादि ठाउँ कने जोजलपा हजुर जोजलपा नमस्ते दकै नपा सेब नेवा भ्याली हो शैलेश त यको सुबाबी आथो दौराने थौया थो न्यागु ने सन्यानिको वेकला चाहिँ प्रस्तुति यान दिनु ल वैसा न्या जि सको छ भूमिका तेथेन तु या माथे जिता ताइ छौं थौकने परिवेश चाहिँ नेवा नप नेपाली समाज चाहिँ मरेक मगा या मा जिन खेबस नेवा बस धासा जु थे जिताका जो ओके मध्ये अध्यासना ट्राइलिंगुअल सोंगु भाषाना जे छु कथा चाहिँ खलामाली थे मूल खदेउ चाहिँ थौकने जिके नेपाल देशे चाहिँ वर्क इथिक्स वर्क कल्चर अथवा जैव संस्कार हो जैव संस्कृति अथवा थुखे चाहिँ वनबले चाहिँ छिसौ यक्वे टोटा चनो अथेस्तो न्यू संगु खजि तामा चाहिँ पुस्तान्तरण उत्तराधिकारी निर्माण ज्या चाहिँ छिले प्लान हुँदो अथेस्तो स्वदेशी वस्तु व सेवा उत्पादन नप उपभोग्यले चाहिँ छिले प्लान हुँदो अथेस्तो जी खना चनो भएको स्थानीय स्रोत साधन अधिकतम उपयोग याना व्यवसाय सञ्चालन या व प्रवर्धन यावले चाहिँ छिले प्लान हुँदो
अथेस्तो वैदेशिक रोजगार हो जागिरी मनस्थिति चाहिँ झी के चाहिँ आकृष्ट जिया चाहिँ अफो खन्दो हो नप स्वरोजगार हो रोजगार प्रबन्धन नीति झी शिक्षा नीति चाहिँ यको खपाना चाहिँ दो अथे ढाबले नाप्ता पॉइंट तो मेरो ढामा चाहिँ जी सुरास्नी मा अझौ थो परिवेश त चाहिँ झियो आर्थिक उपार्जन त सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट यो लागि मा कथा नीति नियम परिमार्जन नीति ज्यानदेखि माउ खाना चाहँदो जी अपो तो संस्कृति संस्कार हो कला संस्कृति जो अपो त किन अथेस्तो झिता माउ खे चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान नीति लगानी आएको सोच झिसा हे माउ चाहिँ खन्दो अथेस्तो समस्या जीवन भरियदै समस्या समाधान नदै दिउ चाहिँ झिसा व्याक बिचाएन वो कथा चाहिँ वन माते चाहिँ जिसेबले बेतपे ख तासे नक्ति सैलेसु भया दिगो नभया दिगो तो नेसायो कथा चाहिँ थौ कने नेवा त पाखे जिया सँग गतिविधि त छि गुक्ता कना दि ढाइबला चाहिँ जो अनुभव कथा जो यी याद सुइदय थो अनुभव कथा जी धामाउ चाहिँ सुतुरास्नी थौ कने कोरोना महामारी इले नेवाता नाप्तप नेपामी पिस आर्थिक विकास ज्याकुट मया होला मया सिचना चौ खन्दु गुकियना लिचो तस्क बामलाउ खन्दै तिनी तो तुरन्त लगतै थौ कने खन्दै मको के मु जिम्मेवार थियो जियो जिम्मेवारी को दयान नेपाल सरकार के जिम्मेवारी मकासे गाई मखने कने कस यो परिवेशी खलाबले गतिविधि रूपमा चाहिँ झिसा मूलभूत रूपमा चाहिँ झियो सभ्यता संस्कृति कला इता चाहिँ झिसा साहित्य उत्थान या खजै झिसा लाना चना तर न ओके त चाहिँ प्रवृत्ति तियारी चाहिँ मु आधार दयो झिके मिगन चाहिँ यो खलानाउने हो खस झियो आर्थिक सबल पक्ष ख ओके त्यो झिके मिया जगादु झिके मिया गुठीदु झिके मिया सुसुदु आथौं कने परिवेश चाहिँ ती बाजे बडाजु पिसा चाहिँ याना चौ ज्या उइता चाहिँ वो जैता चाहिँ वेका पिसा तयारको आय स्रोत याता छिसा चाहिँ अझन उइता इन्जोय याना चौ दो मला वो कथा चाहिँ धाबले चाहिँ छिसा यामा आउँदै चाहिँ अवेका पिसा तयारको चाहिँ सत गुठी अथवा मेमे उयो छिस हाना बालक नेके भया चौ मरो त थियो कमजोर पछिदि चाहिँ झी आर्थिक रूपमा सबल मजिया खता अजुले चाहिँ जी ह्यातनो चाहिँ छदास्नी थो झिस अथवा कुनै परिवेश न चनागु जाय त गतिविधि त आर्थिक न अर्थ न नाप सकावर मल झी आर्थिक रूपमा सबल जी माउन पक्ष सकावन माथे जी ताइदो अझिया चाहिँ थौकने गतिविधि यता झी केन्द्रित रूपमा चाहिँ झियो अधिकार हो राजनीतिक अधिकार हो सांस्कृतिक अधिकार हो जातीय अधिकार हो किन छ शैली सिधै हेर्नु झी राज्य ख कि झी जातीय पक्ष ख कि छुपा दियो चाहिँ हो छलफली विषय चाहिँ अझ नदनी अथे खसान सोनिग या जख धैयो चाहिँ नेवात अफदु स्वाभाविक जुल अथे खसान सोनिग नप्तप नेपाय अधिकांश नेपाय विषयले थिस थय था दु ज्या चाहिँ महिना तर मेमे था चौ जैता चाहिँ थिस कावना छ न उइता चाहिँ परिमार्जित रूपमा थिस हन चाहिँ या माउ चाहिँ खन्दु आथो नेसैता जि आयता थुलिया ता मे भन मेपी पास्नु न नेसवैतिन जि माजे सेले तय न्याउ नेसैता नि खोचाक्यो कथा चाहिँ खल्नावन भले सुबा को सुबा सुरक्षा हेर्न सुरक्षा त छौ जानकारी भी सेब नेवा भालिया प्रतिनिधि जुया फुटे चाट्ने जस्तै रानी पोखरी अभ्यन्तर जुया 72 साल पौने 73 साल चाहिँ चिन आन्दोलन रूपमा भाकै जुल सेब नेवा भाली टाटुना धाइवे नेवाटे हक हिटियो लागि नेवाटे सभ्यता संस्कृति जोग्या लागि सिधै निगु हुने सर्त है नेवाटेको पहिचान परम्परा व सभ्यता या संस्थागत या सेब नेवा भालिया भूमिका कठिन दुईमा थियो
मूलभूत रूपमा अथवा परिष्कृत रूपमा खल्याबले चाहिँ निसैलाई यो सुपा विषय यको ताका उके कमला से जीता तापति ख चाहिँ जी थिया चौ ख देउ चाहिँ सेव नेवा त्यो पहिचान परम्परा व सभ्यता यता संस्थागत यता सेव नेवा भ्याली भूमिका गतिजी माते चाहिँ जी नचन त्यार्न अधिकार कर्मी या जयावली चाहिँ नेवा खेले जको मुख्य नेपाल फुक्कै खेले अनेक किसिमका चाहिँ अधिकार ज्याजुया छौँ तर आर्थिक उपार्जन वा आर्थिक सशक्तिकरण यो ज्या चाहिँ यो ज्याजुया छौँ खनबरो अझुले चाहिँ जो हिसाबमा चाहिँ नेवा तय थपुए निम्ति सेव नेवा भ्याली यहाँ आवे छौँ ज्या चोछा ब जियान नेवा सर्वाङ्गीन विकास निम्ति यो ज्या मानेको दनी आतक यको नेवा संघ संस्था त्यसमा चाहिँ परम्परा सभ्यता संस्कार आदि थपुया जाखे चाहिँ बबिया चौँ खन्दो थुली जकैना मगा त छिता थथाको लजगा नप्तप नुनुगो लजगाले न छिगो पहुँच काकावन मागो चाहिँ खन्दो आवश्यकता बोध थया कता आर्थिक अवस्था कमजोर ज्या नहे झिसो थथाको सम्पत्ति त मिया वे खंके फो मिया छि बाजे बराज पिसन त्यसको सम्पत्ति वय मियान्तु कामे विधि व्यवहार चलाता न छको जग्गा मिला छको छिमिला अथवा छुया झिके दु सम्पत्ति चाहिँ छ विविधकरण अथवा खण्डीकरण हुन चना अथवा बिस्का संघ संस्था छवो निको विशेषता देका विशेषता एके सेव नेवान थोथो जया चाहिँ निर्दिष्ट रूपमा अधिकार कर्मी जया अवकाश अधिकार कर्मी जया मला उके यो लागि न छु आर्थिक भारत आर्थिक सशक्तिकरण यो चाहिँ खुल्नावन मल्ले चाहिँ अझया बिस्का संघ संस्था छौ निगो विशेषता देका बनेको नाप्नामा आर्थिक उन्नति बारे गति कामा उखन्दो जिसे थजागो संस्था देके हथा जुलसा थो सायद सेव नेवा भ्याली हेन थियो आर्थिक अधिकार कर्मी चाहिँ ज्या पहिला कि मानव अधिकार कर्मी चाहिँ अलग दे बाल अधिकार कर्मी अलग दे सांस्कृतिक अधिकार कर्मी अलग दे थुक्तन झकाउन पासा अझ परिष्कृत रूपमा प्रतिफल चाहिँ क्या पएको चाहिँ अवस्था खन्दो अझ या चाहिँ जे त्यातेनु चाहिँ छिउथो निगोगो निसय चाहिँ अझ न जे बल ब्याजन हुँदै चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरण या ख ठिकै निम्ति छि आर्थिक सशक्तिकरण यो खे नेपाल सरकार अथवा स्थानीय सरकार सुंगु त न सरकार देखा जौ नीति नियम छिउ पहुँच मगा छि थथपिया पासपिना नीति नियम बनाउन चौ खसन व्यावसायिक रूपमा गैना परिमार्जित यामला मिया छिउ तोखाइ चाकु यो परिचान गुल्दु खाओ तनाउन खनायो चिकाउँदै चाहिँ उयो पहिचान चाहिँ तनियो अवस्था दो बडे बजिदै चाहिँ गैना दुखा ओपी पहिचान तनाउन यको भोजपुरिया खुकुर दा अथवा चैनपुरिया करवा दा पाल्पाया करवा दा थपे फुक पहिचान तनाउन थम्दा चाहिँ हन परिस्थिति रूपमा झने माउ चाहिँ जे खंका चनाउदो थपे जय अधिकार कर्मी संस्था त यको मोजो गथे जे आबद्ध ज्याच्नो संस्था नेपाल घरेलु साना उद्योग महासंघ न अझ या कुटाइना चाहन्छु तर गुली माउखाउ चाहिँ उली याप्या चाहन्छु त्यस्तो क्षेत्रगत खलाउ खस चाहिँ साउथ एसियन कन्ट्रीज सेमी फोरम या नायन गजे अझ उके न यापै चाहन्छु तो लघु घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसायहरू चाहिँ छियो परिवेश चाहिँ मरेक मगावपति छौ संस्था अधिकार कर्मी संस्थाका व्यावसायिक रूपमा चाहिँ देख्योले ओ अपे संस्था त्यता चाहिँ सरकार न पताएन छौ नम्बर सुंगु तय सरकार न पताएन छौ मरो अथे खयाना छिस तोट मजो या मजो त्यता चाहिँ अधिकार गएकी आधिकारिक उके वनले चाहिँ गएनाउने छिनाउने चाहिँ यको ख छि तापना चाउँदो उता चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ अधिकार सुनिश्चितता बिता चाहिँ छिसा या छु कर बुलिकुले कर यो चाहिँ उपादेयता छु क मक्ष छा कर पुलि रहेछ अझ त्यो चाहिँ वे माथे दि ताइचनरो थयो ख चाहिँ सेव नेवा भ्याली न छु या भयो खस थयो खैन विशिष्ट रूपमा निर्दिष्ट रूपमा एजेन्डागत रूपमा चाहिँ अधिकार चाहिँ खन्दैमा
थयो कथा चाहिँ या माथे चाहिँ ताइदो जी छु नेसय नाप्न पनि जी थयो ठ्याक्क प्यासे जिल्ला मजुल्ला मस्यो जी खना चनाउ चाहिँ थौकने छिउ परिवेश थियो प्रतिकारात्मक ज्यान छि थथयन आय स्रोत लिखुना चौ कारण चाहिँ झियो अधिकार चाहिँ प्राप्ति चाहिँ ओ सांस्कृतिक जीमा कलाकर्मी जीमा फुक्कै पछेन झि थथय सबल जी मप्या चौ व्यावसायिकरण या मप्या चौ कारण चाहिँ लिखुना चौधे चाहिँ खना चनाउ सेव नेवा भ्याली त्यहाँ जाओ संस्था याना चौ ज्या प्यासेजो तर निर्दिष्ट रूपमा थोया थोया सेक्टरेजको ज्या अथवा थोया थोया क्षेत्रजको ज्या थोया थोया ज्याजको या हो यहाँ दायाँ बायाँ चाहिँ मेरो संस्था है बेमेन संस्था त यो दो नेवा खेलेन नेपाली खेलेन मानव अधिकार ज्या चाहिँ चिस छाड्दै मानव अधिकार ज्या फल्न मेसाए अथवा फल्नौ कथा चाहिँ ज्या छाया अहिले अर्थजीवले चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन या त व्यावसायिकरण या त अपित छ सुबा म्युट ज्याचन शैलेश म्युट जुल लागि योको सुबा सुरक्षित जानकारी बेदिल सुरक्षित या सोकुबी भगविन्द छौ जानकारी भी सेव नेवा भ्याली भविष्य सेव नेवा भ्याली ढक्को क्वा बाले कच्चा खोले ढुङ्गा ले संसारै छोरे जो भी नेवा टेटन सेव नेवा भ्याली अनुपाकिन खोले छु टाटुनाटु ले सेव नेवा भ्याली टाटुना रहेको छिगो सेव नेवा भ्याली विंग्स सुतै सुरक्षित थाहे के महिला विभाग दै के शिक्षा विभाग दै के सुरक्षा विभाग दै के स्वास्थ्य विभाग दै के कानुन विभाग दै जी आगे त फ्लेट है आज सुरक्षा एकदम गकिलो लिसब बेदल जी थप्स भगेनो 72 साले फका बेडुंगा जी थन जिया ठौ रानीबारी सुनो जी थम्या भगेनो संचार वनले संचार पसर ढको बन्द भेग छि नौ टेस संचारको चाहिँ उन्हें नौटो ढाइबी खनमर खनतुम गरे नो भरेत ढाइबी खनमर ngotको बंगाल देश ये निगो शिक्षा कार देश सिकामी जाए नो सिपी जाए बे खनमर निगो नेट देश फलफुल भी कुने फलफुल ढाइबी बे खनमर के याना थयो चीज तना भविष्य सिलसिले भने चिउटा टेगु जी सुरक्षित जिउ पाके चंगु नेस सरकार नेवाटेको संस्कृति प्रति याना चंगु धमन्याट प्रतिकार या माला ढासा बुखन या माल सरकार जुन नेवाटेको धमन्यान चंगु केटा प्रतिकार या माल संस्कृति जिउ सभ्यता त धमन्या मूल्यान्तरण त प्रतिकार या माल ढासा बुखन या माल सो थौ एक्जाम्पल ले कोकना दुलो बालजी जे चंगु केटा प्रतिकार उप सरकार त प्रतिकार या माल बुखन या माल अझ सेवा सोंगुको नेसा चाहिँ जिथु कथा चाहिँ छि बियादियो कथा चाहिँ सरकार नेवातेको संस्कृति प्रति याना चंगु दमन्यता प्रतिकार यामल दास गुक्ता यामले दैदिको चाहिँ जित छिकाउका आथिके मध्ये प्रतिकारात्मक खरियोला छु देशीय संविधान चाहिँ ऐन कानुन चाहिँ छु गते दुर्यो चाहिँ चिस मूल रूपमा सिकमाला अले जियो व्यावहारिक संस्कार समृद्धि गेगे जियाजन दिउ चाहिँ चिस चिकमाला मूल ख दयु छि के अध्ययन मगाउ हुने न छिता प्रतिकार दमन जिया चंगु अथवा चिस या प्रतिकार थासे बल्न चंगु अथवा यको ख त खन्दु उके मध्ये जि चिकाउ खन्दु चाहिँ दक्के अफको अभियान दयु सरकारले त सांस्कृतिक बहिष्कार यावेक तौकने या मूल एजेन्डा दिउ चाहिँ सरकार कने सुन सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ जुन त प्रदर्शित या त प्रदर्शन या मलका नेवा तवा गुरुङ तवा क्षेत्री तवा वैश्य तवा सुसुवा सांस्कृतिक झलक केनमाला अथवा झाँकी केनमल ल्या चाहिँ सरकार दलकी जिमो सांस्कृतिक अभियान सांस्कृतिक परम्परा चाहिँ सरकार या चाहिँ थोथो नियम कानुन मिले मजो सित परिमार्जन या मला एजिया चाहिँ थोमया छ जिमसँग चाहिँ सरकार त भद्र अवज्ञा आनन्द अथवा सांस्कृतिक बहिष्कार अथवा सुन थयो चाहिँ ख्याचो चाहिँ बिमाला हो ख्याचो त परिणति हाम्रो गएकी कने छौ कथा चाहिँ अब थो सेव नेवा भ्याली चाहिँ कजिपि वे मखत्याला मेउ संस्थापना चाहिँ कजिम चाहिँ नाबी त्यो चाहिँ जीव चाहिँ तुरसालियो परिणति चाहिँ जी तर
उक्त मजिक्योलाई चाहिँ सङ्घ संस्थाय दति चाहिँ समन्वय चाहिँ जी मला थते झिसा तिथि हुने या फायचंगु खनमरो आतक मला गबले सो चौ संस्था मस मेरो संस्था हुने अथवा जब सवाल मस बौद्ध बिहार सँग हुने बौद्ध बिहार मस चाहिँ फल्लो संस्था हुने त्यसको संस्था हुने जे पर्यायवाची रूपमा चाहिँ चौनियो संस्था नाक्यो के त अन्यथा ठिका दिमते मेरो विकल्प दिएको निजी निश्चय सार्वजनिक गुठी तथा समयानुकूल स्रोत व्यवस्थापन या त दबावमूलक अभियान आन्दोलन ने के बेका के लागि चाहिँ के ओख्ने गुठी विधेक्यो कहाँ चाहिँ गुल्न अभियान जला आन्दोलन जला दोलन दो मनोतन फिबे वाला तर उके उपादेयता आछिस क्या खाना चाहूँ आटक न मद्ने गुठी विधेयक गएन ड्राफ्ट जला गएन उके छुछुतु गए जुला उके त गएन न्याउने हो चाहिँ झिस अझ न खन्के मफनी तर न झियो अभियान चाहिँ तथा अध्ययन अनुसन्धान हो आन्दोलन हो अभियान चाहिँ गण नेक्यो गण अन्तया चाहिँ झिके निश्चित योजना त मरु कारण झियो आतकै अभियान त छुन कथा जनजातीय आन्दोलन दामला अधिकार आन्दोलन दामला छुन कथा के परिवेशी रूपमा चाहिँ क्षेत्री बाहुन पिनो चाहिँ अभियान दामला आन्दोलन दामला वे कविता न पीडा दो था पिनो दो तर ऐसा न संवैधानिक परिकल्पना बनले चाहिँ जिसं संविधान तय बक्यामली अवस्था दो वो संविधान है सो कथा जिता परिमार्जित या मको तयो खास जिसं सांस्कृतिक बहिष्कार या मादे चाहिँ मूल निचोड चाहिँ के माथे जो दिसबले अझ चाहिँ अध्यय चाहिँ सरकार त असय या छुन या दो चाहिँ वो निर्दिष्ट रूपमा मको बार्गेनिङ या मला छ थो चीज वल्दा छ जिपे सरकारी पक्ष दु अब चाहे थय त यो पार्टी सरकार जिमा चाहे थय त मयो पार्टी सरकार जिमा अथवा सुनो कथा चाहिँ राजनीतिक विचार चाहिँ प्रेरित जो जिमा हिस्सा चाहिँ यामा चाहिँ मूल सांस्कृतिक बहिष्कार हो भद्र अवज्ञालन या चाहिँ अपन जो हिस्सा नहुँदो उता चाहिँ केन्द्रित जिमा चाहिँ सुबा यको सुबा सुरेश ताइन एकदमै पालक विषय बेदल जिटन लगेजु जी नेवाट टाइपले राज्य झिट हेगाजको जोंगडु मोदी सरकार वेमा सुन वेमा जी जापुर समुदाय पिट ढिमे ढाका फुएगो तको याना जोंगडु अल झिट अधिकार रूपमा वञ्चित याना जोंगडु सुरेशैन पालकले सब ब्याजिल सुरेशैन सुबा जी हन हन मेगु न्यसते जी नेवाट छदी छप जी मफो हुने छुबा सुरेशै अनि एकको संस्था त दु नेवाट घुम्ने छदी जी मफो छौ संस्था इट मिनिमाइज या सो जोंडु तो हुने छुबा सुरेशै अथवा विषयले नेवाट छदी छप जी मफोको हुने छ आपले मेमेन जातीय वर्ग स्वेबले चाहिँ एपिन छदी छप जिया चौ जी खना छ मरो वास्तविक रूपे मतलब आ छिसा आगे कि सर्पै तुतिखरी दाले छिसा नेवाट जग जी मफो खला दे चाहिँ प्रक्षेपण याना जनाउँदो अति खसान के मु हुने दैगो या आर्थिक स्तर र सैद्धान्तिक विचार भिन्नता ख मूल खन्दै चाहिँ अले नेवा एजेन्डा जना मुयाफु दैगो आत्मविश्वास यो को मजको खन्द छ नेवा एजेन्डा जगे जना आज जी नेवा एजेन्डा जगे जुल कि जिता सांसद पद दैमको मेयर पद टिकट दैमको चुनाव ल्याता टिकट दैमको चाहिँ राजनीतिक अझो छ पक्ष दो अले जी नचना तैथेन तो दीर्घकालीन सोच जी नेवा तके यो कोम होखन जी तत्कालीन समस्या जिनकी गाता अब अले नेता मरो नेव छछा दत्के सिरला कने छिना नेव चाहिँ दीर्घकालीन सोच के मरो अझ्या चाहिँ पटके समाधान यो जगे छिस सोच विचार हेना चुनौदो अदासाना सक्ता खयाना अभियान नेकेको जो नेकेला मागे जो उपलब्धि दैमको अले गएकी दिसा नेवा एकता दिवस या चाहिँ याना के उपलब्धि छराले अनवना छिसा ज्ञापन पत्र बिबले फुक समय मिले जान अबलेमा सभा मुक्तिता ना चाहिँ न्याउ दुसाना सभा मुक्त तकन वेकला चाहिँ छि ज्ञापन पत्र बुझेना कहि दिएला कहि मध्ये सम निम्न स्तरीयमा कर्मचारी त छिसा ज्ञापन पत्र दिया मला
उके रह्यो चाहिँ झिउ बल मगाउ कता अर्दितका झिके एक त मरुग न मखो थैके दुगो हिरा छिस मख अथवा झि कस्तुरी थे जापी मनु त मला बासो एकदम मग बासो चौँदो घन बासो दिया चाहिँ थै पठाइ चौँ कस्तुरीमा मासे मेथाउना मला चौँदो जनजाति त्यो अभियान देऊ अथेका झि नेपाली जनता त्यो मूल सोच्न अथे ज्या चौँदो जिसे मेमेको जात जाति न जिन नचा ध्यान मेमेको जात जाति न एकता दोरी चाहिँ मको तर मालिबले चाहिँ वेकपी चाहिँ छपा छदी जुथे चाहिँ खन्दो झिस चाहिँ मेपी बाला दै मेपस चाहिँ छिता बाला दै क्षेत्री वर्गु पासपिसा चाहिँ नेवाते एकदमै गुठी गाना दुले चाहिँ एपी चाहिँ एकदमै बल्ला छिपे बाला जिमथाला थे मरो एमर दे चाहिँ वेकपी न दुख दु गुरुङ तामाङ तेजा धाला छिमि थेदु एदु छिमता चाहिँ छिपी चाहिँ नेम खपी मरो अफदु झिथे चपी नेम खपिनु चाहिँ दुख वेकपी सीमा हो अथकन समाज स्वार्थ विशेष इपि इले नेचिलफु छो वेकपी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा धाबले चाहिँ वेकपी मालिबले चाहिँ जिम मनुचा बचायामा थो जिउ फल्न गामे छमा जिम नाप्न पाउँछ बे जिम पाजेका जिम मल्जे जिम निनेका अथवा फल्न नाटक पुता जोरेना चाहिँ मेउ दोंकोसा उता हन उता संशोधन या उता समय बिमा उता चाहिँ यानावन मार्यो तर नेवा तैके चाहिँ थ दु थासे चाहिँ थयो कमी कमजोरी वो सिकिदिया चाहिँ थपिन्ता दुक्याउ चाहिँ त्यसै याना चो मरु अजुले चाहिँ जिउ खन्यो चाहिँ जी थु को कथा जिउ अनुभव कथा चाहिँ झिसा थथापि मनु त थ पिन्ता नेतृत्व विकास यो चाहिँ सैद्धान्तिक चाहिँ बिमा अथवा जीवले चाहिँ झिसा चाहिँ सैद्धान्तिक भिन्नता यो कमजी वो झिउ एजेन्डा त थो सबल पक्ष का थो दुर्बल पक्ष का यो चाहिँ झिसा चाहिँ ठीकमा वैनावनले चाहिँ झिसा कनै चाहिँ झिउ थो छि तैदिउ नेसा थेन तो छदी छपा जिउ त्यो चाहिँ क त बल बि भइ छदी छपा रेला छे चोपी परिवारले छदी छपा सैद्धान्तिक रूपमा जी पै गुगु केसे फुका मनु त जी मार्यो चाहिँ मस्यो तर एजेन्डागत रूपमा थो सबल पक्ष थो दुर्बल पक्ष थो के चाहिँ छिता थुले फाइदा दे थुले बेफाइदा दे गुलिगुली अभियानलाई बेफाइदा दि अभियानमा देख्ने अझै कथा चाहिँ सेबले चाहिँ झिसम परिमार्जित रूपमा उठाउन मार्ने सुभाष एकको सुभाष है पछि अन्तिम प्रश्न यहाँको प्रश्न तो प्रश्न यहाँ नि जिसम राजनीतिक कार्यकर्ता प्लस नेवा क्या मजा जो है पार्टी न अपन संबंध ठुने इले बेले पार्टी टोटा वाला नेवाटे संताई गए संबंधी संतोने सोसाउटे यहाँको प्रश्न नेवाट राजनीतिक रूपमा ह्याउने माल लासा उकिया स्वरूप गठे जुइमा दूसरा साइडको अन्तिम प्रश्न हजुर सेवा शैलेश आज भज अपल इ लकाल थे घडी सेजन बले 2-4 मिनेट लिपला थियो वो जो का 5 मिनेट झिले बाउने नेवाता राजनैतिक रूपमा न्याउने माल दास उकिय स्वरूप गतिजी मार्यो चाहिँ जिके दु अनुभव नेपाल राष्ट्रिय पार्टी अखे शैलेश न उके छु कथा गन खथे मखथे जुथे मजुथे स्वाउन क प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल राष्ट्रिय पार्टी जो अनुभव दे चाहिँ अब यामा दे चाहिँ ख तर नचा देथेन त झिस थथवे तुटसालिउ चाहिँ खन्दु संवैधानिक हिसाबमा जी खनाउ चाहिँ मियातको नेपाल राष्ट्रिय पार्टी अभियान चुनावले चाहिँ संविधान निर्माण मजुनी हो अब संविधान निर्माण जी दुकायो विद्यमान संविधान संरचना चिदङ वा नु राजनीतिक पार्टी यो कोमापेको अवधारणा ब्यात होया मरो अथवा चाहिँ छिसा थिक मलाई छ जी थु आथो थिके छलफल या विषय न जिफु जी थु ख चाहिँ थिलिक समावेशिता खगोले जगे दो खगोले जगे लिकुङका त दो थगु परिवेश ज खय परिवेश बारे अध्ययन यामा धैगो भावना छिके मोजको खन्द अथजिया झिगु थगुए थासे कर्पिसन नेतृत्व याका चुना थिके निगो विकल्प खंके भए अब जी धातनौ ख जी गुल ठीक भत मस्यो संवैधानिक उपचार अथवा ऐन कानुनी उपचार चाहिँ आ क्षेत्रीय पार्टी त हो चिचिरौं पार्टी त चाहिँ भविष्य चाहिँ यको मोजिनुला उके खयाना मखयाना ज्याना मज्याना मेमेथा देश जस्तो जातीय पार्टी न अस्तित्व देफु जिता चाहिँ हो
मरेनुला छारसनी थो आरक्षण हिसाबमा छौ पार्टी थुक्न संरचना देमारे चाहिँ संवैधानिक उपचार दे साथ कि नेवाटा जगह चुना खस्ता जगह चुना बर्मोता जगह चुना क्षेत्री जगह चुना तामाङता जगह चुना अपि जगह चुना चाहिँ मधेसी मूल पि जगह चुना चाहिँ पार्टी गठन या संरचना जिसँग खंके फेर होला अदुले चाहिँ जे खनाउ चाहिँ के विकल्प दियो चाहिँ आ मेयो उपचार दियो चाहिँ हाना मेयो अभियान छौँ या मैले आन्दोलन या भनेको जे दा चाहिँ आयु तथाकथित मूलधारे राजनीति है दुआउना उकिएता छौ नेतृत्व या भएको क्षमता विकास या नहुने छौ के आधिपत्यता थपिनेको पछि है मला गएकी आ मूलधारे तथाकथित जी अझ न तथाकथित द्याता मूलधारे राजनीति हुन चाहिँ द्याता ल इमसँग चाहिँ प्रजातान्त्रिक रूपमा थयजको चुन्यो चाहिँ गुण मानसिकता तैचौँ फुके पार्टी न तरौँ चिरौँ पार्टी आ संसदीय दो पार्टी त्यो नेतृत्व सल्लाह छ अत्यक उके आ तत्काल लागि चाहिँ जिकनौ चाहिँ यो चिरौँ पार्टी सुना चाहिँ उनी मक्के एसोसिएट जिमल के गेजुअल मक्के एकीकरण जिमल के होना चाहिँ वे तथा कथित मूलधारे पार्टी होना चाहिँ तथापि नेतृत्व विकास हामीलाई उके चुना चाहिँ निर्णय प्रक्रिया चाहिँ छियो मलाई चाहिँ निर्णय प्रक्रिया भन्नुकाले वो ढुङ्गा फर्स्ट क्वेसन यहाँ ठङ्गुनै नेवाटेसँग छुट्याइरहेछ यो क्वेसन छुट्याइरहेछ जस्तै जिसम्म नेवा जान कांग्रेस पार्टी न आबट मेबी पासमे नेवा जान एमाले पार्टी न आबट मेबी पासमे नेवा जान राप्रपा लिसे आबट मेबी पाससँग छुट्याइरहेछ आ नेवा त एकजुट या त नेवा पार्टी जुन बि टोटा वया मल नगरे जिपी जो खे धामा छ कांग्रेस जुन चुनान नेवाट हकिटिरागे सठका जने बि जिपी ठ्या बि पार्टी टोटा प्यावेला कि वो पार्टी जुन संघर्ष या जो सुझाव जी सोचेनो चाहिँ पार्टी टोटा वया मको जी नक्न दे कि मे नुनो पार्टी हो चिचिरम पार्टी हो अस्ते मरो कने शैलेशजी जी झिफका मुना चाहिँ नु छौ पार्टी दिएको छ ओके यो विविध कारण चाहिँ ओके संवैधानिक उपचार उता चाहिँ या फयो मखता सा आ गुगु मूल तथाकथित अझन जिन तथाकथित मूलधारे पार्टी ता पेमु याउ चाउ जो पार्टी ता आदमी खन्दो अमके छुके वनफु थथयो चाहिँ आधिपत्यता अथवा थथयो उपस्थिति केना चाहिँ अन निर्णयकर्ता यो थासे चाहिँ थपिन्छ कि मलाई छ निर्णय या थासे थौ थेन मला सुन नेता यो चाहिँ कार्यकर्ता अथवा सुन नेता यो चाहिँ चम्चजिया अथवा हवे शब्द चाहिँ मेख्न चाहिँ ठिक दिए थे वेकअपसँग धारा थे वेकअपसी निर्देशित खेजको दुआउने मक्की आ अनचौपी मध्येले आगे कि 1 लाख जना सदस्य दो पार्टी कस थयो पछि न 10,000 15,000 20,000 25,000 कार्यकर्ता चाहिँ थ्यांकावन मैले नेतृत्व होला निमसम पेम नियम लगाजी ओखजोले चाहिँ जी मेउ धात्नु चाहिँ तो संवैधानिक उपचारण चाहिँ नियम कानुन चाहिँ या माले चाहिँ स्थानीय व क्षेत्रीय पार्टी निर्माण न थौ लाग्या थप विषय राज्य सञ्चालन याको वातावरण निर्माण या नहुने अले थवा थवे विश्वास अपेकावन मलाई गए किन शैलेशसिन थैदी थिएन तु हे आउ नेपाली कांग्रेस जीमा नेकपा जीमा अथवा मेमे अझन जी मूल तथाकथित मूलधारे पार्टी तथा उके वना चाहिँ उके वन मलाई तर नेवा त वना चौ खस नेवा त हक अधिकारीलाई खला मलाई तामाङ त वना चौ खस तामाङ त हक अधिकारी खला मलाई थला संविधान बियो थुली उपचारलाई यामल दियो चाहिँ खला मलाई अथे क्षेत्री ब्राह्मण पिनो न वेक अप न समस्या दु वेक अप सन खला मलाई अब गुरुङ तेनो खला फोकस न खला मलाई मक्सा मको दयो खस चाहिँ आउ थो हना छिसा राष्ट्रिय पार्टी हो कथा राष्ट्रिय तय पार्टी हो कथा चाहिँ मक्ता उकियोलाई चाहिँ क्षेत्रीय स्थानीय पार्टी त न अवसर बिउ कथा जे मलाई क्षेत्रीय धाबलाई चाहिँ गएकी सोनिग जखयो सोनिग लेखला कथा नेवाता त अलग पार्टी चाहियो नेवाता गे चुनाव पार्टी देखियो चाहिँ वो प्रावधान चाहिँ दे मलाई क्षेत्रीय बर्मो त्यो खस क्षेत्रीय बाहुन पनि वेकअप न अलग दे मलाई क्षेत्रीय अलग बाहुन अलग देखियो होला तामाङ त्यो अलग देखियो वो उपचार मवतले चाहिँ छिसा न थप्नु ज्या पेको
कि आथौए न औकने न जियो स्थानीय निकायले चाहिँ गुली कांग्रेस नेवा ज्याउन गुली कम्युनिस्ट नेवा ज्याउन गुली राप्रपा नेवा ज्याउन गुली छुछु कथा नेवा ज्याउन जन वेक पिसा थयो पहिचान्यो निर्णय पार्टी निर्देशन मुख्य पार्टी हिपे मुख्य जिमो थोथासे चाहिँ थैयामा व थुलियामा धयो चाहिँ खकन फेक मला उकिता नेतृत्व या मला एजिया चाहिँ उकि निम्ति स्रोत परिचालन हात नाप्न मेमेउ कथा पंग राज्य सत्ता चौपिस यनाया चुनी छाडस्ने आ राज्य सत्ता नेतृत्व चुना चौपी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति एना चौपिस इमो थथाबिउ हक अधिकार तनी देगला वेका पिंके चिन्ता ह्याब्ले न दया छ नि जुला एजिया चाहिँ सुन नेता आएन थो मूलधारे पार्टी चौपिस धापिस चाहिँ सो चाहिँ अध्यक्षजिता ब्याउन चाहँदो सो चाहिँ मन्त्रीजिता ब्याउन चाहँदो सो चाहिँ गण नियुक्तिका ब्याउन चाहँदो वो मरेको त छियो छिता न भाग बिमलिउला वो इमसा जो भाग नवल दियो सोयुला स्वभाव के तर समावेशिता हो समान अवसर यो खयालले नेवाते खलाले 11-12 लाख नेवाता दो झन्डै झन्डै 5% हिसाबमा छिदो 5% यो रेशियो न छिता छुछु अवसर बिमा को वो बिरेछ अब सक्षमता ज्याउनी फुकन द्याउनी तर वो जना चौमरो त समावेशी मूलक संविधान धासन वो गन्द दियो का नेवा त आ थौ सुयो खस नेवा मन्त्री छ मरो 5% आधारमा छ मन्त्री वे वाला 25 जना मन्त्रीले 5% दियो चाहिँ सोम मनो नेवा त वे माउ का अथेस्तो 3% दो पिन्दा 3% आधारमा बिमाला छुछु पार्टी दो इमता बिमाला राष्ट्रिय सभाले उनी उखेन थप्ने कलापी भातपी थथिर पिजको यंका जोंदो वो छा यंकल जिउ अधिकार मतलब के वो चिसा चाहिँ खन देखमा का ओके जी देको चाहिँ गोकिया त निस्तेज या त झि थपी आर्थिक रूपमा उत्कृष्ट ज्याउने फेक मला जो मूल एजेन्डा आर्थिक रूपमा सबल जिमल दियो वो किया त किया बल चाहिँ अमेको बले त निस्तेज आफैको क्षमता देखियो खा वैसब्या चाहिँ झिके मियो चाहिँ खनमरो थो थुली ख ल्याबले चाहिँ एकसित चाहिँ चित्त बुझे बजी फु जी थु ख जी ठिकी फटमट मफ्त मियो खजला मूल खण्ड चाहिँ थो आयो विद्यमान संविधान चाहिँ फुकसित समान अधिकार दे फुकसित समावेशिक रूपमा चाहिँ अधिकार विरुद्ध आसन संयन्त्रित अथवा नियम कानुन चाहिँ उता खुलस्त हैन त हमरो दुलिन हान थथापिनु कथा चाहिँ थथापिस मेमे कथा या हान अवरोधो होइन चाहँदो छाडस्ने थ चुना चाहनु थासे मेमेस्ता चाहिँ बिउ देउ चाहिँ त्यसको थाकुको छाडस्ने छिके चाहिँ स्रोत साधन झिसन वयामाली अवस्था दो अथकसान अथो थपि बल्यता चाहिँ झिस गएन यनाउने चाहिँ आर्थिक सबली पक्ष फुक झिस झन्डै झन्डै 5 लाख वर्ष रोजगारी बजार हो है अपि मध्येले चाहिँ नि भियतकै अवस्थाले नि 15-16 से 2000 तक चाहिँ वैदेशिक रोजगार हुन्छ क थये थासे चाहिँ रोजगारी चाहिँ लाखमा चना अथवा हक्तिना चाहिँ मेथाउना चाहिँ 2-3 हजार 5-6 हजार डलर यो चाहिँ ज्याउन छ तर अन पिनि विदेशे $2000 यो चाहिँ रोजगार दियो चाहिँ थन 30,000 40,000 यो रोजगारी अफ हो दयो चाहिँ छिस ठीक मलाई त्यता चाहिँ व्यवसाय परिवर्तन हो जियो ट्रेड डिफिसिट व्यापार घाटा सेवले चाहिँ एक बराबर 13 जिरो होला तो गुल्तको बनाछ नि हरेक थपे थपे यो को पछेन दो स्नान से चमर तय कोरोना यो अवधि 6 महिना झन्डै दता सरकारी उपस्थिति छिसँग गनको थयो किस्म यो सरकार चाहिँ चाहे अब छित यो पार्टी जिमा चाहे छित मयो पार्टी जिमा तर सरकारी उपस्थिति सुनान खन चमरो वयामध्ये थयामध्ये 6 महिना जमाया से मन त्यसमा थथौ सेभिङ यो चाहिँ आथौ तक नै छौं कने छिजिएल ने वया चाहिँ विरोधी आवे मालिफो जिमता नै मन त याता मालिफो थो बेसी चाहिँ खलाबले चाहिँ एकदमै खाइफु तर यथार्थ थएको एजुनी चाहिँ थपे थपे पछि त झिस विचायना मन सब मूलभूत रूपमा आर्थिक सशक्तिकरण यो
अले स्वदेशी वस्तु उपयोग स्वदेशी वस्तु उत्पादन युक रॉ मटेरियल रूप में बड़ा से अले वे सामान इमसन देखा है छौ कथा चाहिँ तो प्रेसियस हो सेमी प्रेसियस स्टोन ल्यादा है कुके चाहिँ छिस गोलंगो लुवा चाहिँ राजस्थान चाहिँ दोची दो बरोई तेमा अले वे लुयो अले सच्चीको चाहिँ वो ची देखा है वे छ ची चाहिँ लाखौं लाख ते प्लान है अथेस्तो छिस जडबुटी बराबर चाहिँ वे जडबुटी चाहिँ बरा सेवला चाहिँ छबराई चाहिँ दोछि होइ अले वे जडबुटी देखा प्रशोधित वासा न्याबला चाहिँ लाखौं लाख ते थयो कथा चाहिँ छिस परिमार्जित रूपमा चाहिँ सोच विचार आमला वो त यो चाहिँ सोनिगले दुप्स सोनिगले आमला पूर्व दिप्स पूर्व आमला पश्चिम दिप्स पश्चिम आमला उत्तर दिप्स उत्तर आमला थयो चाहिँ ज्या न्याकावन पासा छि आर्थिक रूपमा जिता बजारे समस्या नमको उत्तरै सो त चीने चाहिँ 130 करोड यो चाहिँ जनसंख्या दो दक्षिणे सोस दक्षिणे न भारत चाहिँ 130 करोड हारारियो चाहिँ जनसंख्या दो छिएन 3 करोड दिनुला हामीले 2 अरब 2.5 अरब यो मार्केटले छिके दो मरे आ मक्की छि जागर मरो छिस अफोजको सेसन अझै चाहिँ थु कथा चाहिँ जनाउन चाहिँ छि भन्नु पाइमको यी बचा अपोके यको यको स्वाद लिन्दि के मेयो सुन दसा हन जिल्लिपा पुस्तिया चाहिँ कुताया यको स्वाद सैलेसी को स्वाद जी ठन्डा लगे छौ छिस जुरे माउ सन्दर्भ होला छिस हुन गुठी विरेक आन्दोलन लगा हुन सम पार्टी कार्यकर्ता ज्यान नेवा ज्या छिपी स्वतन्त्र रूपमा नेवा ज्या गुठी विरेक आन्दोलन ज्या आन्दोलन हुमे ज्या पार्टी निर्देशन तक माने माने पार्टी ठाउँ आन्दोलन त नेवा ज्या आन्दोलन कि ढाचन सुधार राजनीतिक रूपमा नेवा त परेले सम नेवा ज्या वे माथे छौ पार्टी कार्यकर्ता को सम नेवा ज्या या माथे छौ न सुरक्षाइन थाइदिलो यो फर एक्जाम्पल रामदेव बेटे हुने अनि जरबी त कोयंगा किनेंगा चौरो अले के सीसीसी बैग याना जित जिउ ढेबकाइ चौरो गणन किनि जेफरी फुनंगल सुरेश साइड यो कुसबा जिउ कार्यक्रम करिब 10 मिनेट लिन भाउ जुल केनी ठक्क 8 घण्टा जुल पटिसरा जिटिरन 8 घण्टा जिया हाम्रो कार्यक्रम 10 मिनेट ढिलो भएकोले मैले टेक्निकल साथी निरञ्जन पराजुलीजीलाई 8 घण्टा नै दोस्रो व्यक्तिलाई पनि दिन हुन म अनुरोध गर्दछु टेक्निकल साथी सुरेश दाइ जाजो पुरा सोइदिछ यी भेट छ अब हामी बोलौं पटिसरा सामी पटिसरा मानन्दरजीलाई सर्च गर्नुस् हाम्रा टेक्निकल साथीहरु पटिसरा मानन्दर पटिसरा सामी हाम्रो दोस्रा हाम्रो झिगु निमम झिगु भोटी पटिसरा सामी जुयाटा जी सर्च आटा जी नापेना सिवेस पासा पटिसरा सामी लाइनेडु वगाइट क्यामेरा यानदिस क्यामेरा कैदानदिस जिनाप सम्पर्क टेगादिस पटिसरा सामी पटिसरा मानन्दर ज्यूलाई कनेक्सनमा लगाइदिनुस् टेक्निकल साथी निरञ्जन पराजुली जी र हाम्रा सेभ नेवा भ्यालीका टेक्निकल साथी शिवेश बजाचार्य जो पटिसरा सामी त कनेक्सन यानदिस ताउ ख शिवेश पटिसरा सामी वेक लाइनेडु पटिसरा सामी अन मिट बजन का वेक पटिसरा जी र पटिसरा सामी जीको माइक अन मिट गर्दिनुस् म्युट भइरहेछ उहाँको माइक्रोफोन अन मिट शिवेश सा फोन इन दुनो प्रतिसरा जी अन मिट मजनी छु अन मिट यान्दिसन आपा प्रतिसरा जी म्यूट या ज्यादा नहीं थी ऑन मिट या मन का पटिसरा जी माइक्रोफोन ऑन मिट यान्दिस जिला टेक्निकल जिला जोजोलपा
झिगु निममा झिगु बक ठाउँ झिगु इनाप कठ पटिसरा सामी वकायगो मसिका भई पटिसरा सामी छम नेपाल भाषा कवेट्री वकाय शिक्षा एमए नेपाल भाषा अले वका छम फुलाम एफएम यहाँकामी सञ्चालक मेट्रो एफएम सञ्चालक अले आर्नेसिया वका छम कर्मचारी अले वकाया बुढी नेपाल सम्बत 1075 जिल्ला ठो त्रयोदशी खुनु भुगु ठाजुरो वका पठानडटवा खोप 4 हाल वका सीता पाइला चोनादी नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 5 है वकन एको सिरपाट टेकाटी गुटु वक सम नेपाल भाषाया मेचोमिने ख जि पटिसर तदाइट जि लिमबा कुसे नेस पाके जीवने थगु नेस पहिलाको नेसदो छिट हाल सुरे साइट जथे ठाउँ कने नेवाट पाके जुया चंगु गतिविधियाट छि गुख्रं गयादि दक्ले ढापा जी ठो सेब नेवा भ्याली या ठो गु गोसा खला ख गोसा खला सकल पास पिन्त अले चाहिँ छि ठो ज्यासो न्याना चना दिपि सोय चना दिपि सकल पास मजि पिन्त जे दुन बलन छे जजला पयान्छना अले आ छिगु त इदला ठो जे नेवा गतिविधि हो आ ठौ कने ज्यासो नेवा गतिविधि हो कोइ छि खन्दै दिला आ नेवा गतिविधि ढाबले चाहिँ छु विषय यौपति गतिविधि कथा दैदिया सलेसिस का वस्का अति त अति बाल कतै लगे छु किसिम साहित्यिक गतिविधि खला कि अथवा चाहिँ आठो मेउ चाहिँ राजनीतिक गतिविधि खला कि कु किसिम गतिविधि ख उसका ठोक गतिविधि चाहिँ खास हैन नेवा टेउ सभ्यता ओ संस्कृति जुन सरकार हाते बेचंगुरु को विषय ठाउँकने युवा अभियन्ताहरू युवा अभियन्तासँग सचेत या जीव तजिलजी त मागी लागि ज्याचंगुरु वे उकिया पाके भने अले राजनीतिक गतिविधि पाकेन नेवाटे पाकेन भने ठाउँकने नेवाट पाके ज्याचंगु गतिविधि रात सिंकुखङ खै अथवा नेवाट पाके ज्याचंगु गतिविधि का ढाबले जी गो किस्म का रासा दक्ले नेपालले छिसं चाहिँ नेवार का धालके छिसं चाहिँ भाषा कला साहित्य संस्कृति दको छिसं का अघामा उकी मध्ये न चाहिँ गरासा देश या त चाहिँ छिसं मसिके देउया चाहिँ जे संस्कृति पाके ख बोलिन देश दुपति छु सम्पदा तख ओया संरक्षण यापति अन्या ज्यात ज्याचौं दु मला अले आठो जेठो बोलिन विदेशी त अथवा चाहिँ ठाउँ छिउ देश छु द्वाङलहरुका ढाँचा चाहिँ ततबाला नसुया त सुन भइनको मला अनाल्पा चाहिँ तत खौ छेजको सुया त सुया भइनको सारासा अन्या रेले विदेश वनला अन्या तत ब्याउ न तत खौ छे एउटा गुलिदो गुलिदोगा जिथा देशे सु मनुना वइ रह्यो चिज सरकार आशा जियो कला सम्पदा अन्या सेट गयो खा अब सम्पदा यो खेले चाहिँ कु किसिमको ज्या ज्यासन चौधो गठके मनुष्यता यो निर्माण आठो भखा भए श्रामका 2072 साल यो चाहिँ त भखा लिपा गु चाहिँ तो मनुष्यता यो पुनर्निर्माण ज्यासन चन अथे चाहिँ रानीपुको यो चाहिँ गु तो हाकन चाहिँ रानीपुको थाना कु किसिम नेपुसे चौक नापठेन टु यहाँ अथे छौ चाहिँ शहर या दोठी चौपटी थिया सम्पदा तो जियो पुलाउ चाहिँ सम्पदा उखि त हाक्न चाहिँ ठो किस्म चाहिँ हान चाहिँ हापया पुलाउ या रुपे वेके त को किस्म चाहिँ तो नेवाटे सन चौडो ओके वन जी सबले चाहिँ छौ जी नेवाटे गतिविधि कठाए जी लाथे ता अथे आसेब नेवा भ्याली पाके गो चाहिँ हान चाहिँ गुटी विधेयकको लागि न चाहिँ गो किस्म सतै चञ्चन अले जियो थो कला संस्कृति हान हान चाहिँ जिसन चाहिँ ठाउँ पुलाउ स्वरूप यङ्के निम्ति चाहिँ गो पला न्याक चञ्चन अन्य गतिविधि ज्याचौं दुथे जित तागा हो परिसर जित जी निगु नेसले भने नेवाटेको पहिचान परम्परा हो सभ्यता या त संस्थागत या त सेब नेवा भ्याली या भूमिका गठितै माथे ठो नेवा परम्परा ठो शैली सम्पदा ठो गु चाहिँ सल्याङकाटेको निम्ति चाहिँ सेब नेवा भ्यालीपट्टि गु पलारका चाहिँ नाकै लसेरसो होला सेब नेवा अथवा चाहिँ नेवा त चाहिँ झिस चाहिँ ल्याङ्केन नेवा त चाहिँ बचाइयानु लगा ढाबले चाहिँ ठुकी चाहिँ झिउ सक्सियो चाहिँ छारा छ ठो सेब नेवा भ्याली हो जग्गा ज्यामको झि सक्सियो ज्याख ठो एजुले चाहिँ आठो ल्याङ्के निम्ति सुन चाहिँ
जाति अथवा चाहिँ देयो चाहिँ चुन चाहिँ सम्प्रदाय अथवा एमता चाहिँ माकटे मलर गाते भाषा चाहिँ लिंकी उठे भाषा चाहिँ डकले नापा चिसा चाहिँ भाषा लिंकीमा सारा भाषा मंत्र का जातीय पहिचान दैया दैमको भाषा दक्ष नापा लिंकी माल अनाइल चाहिँ संस्कृति लिंकी माल अले चाहिँ चाहिँ ठो गु सम्पदा त गो चाहिँ पुर्खा गु वेकपिसा चाहिँ गु सोनाठको चाहिँ सम्पदा त ख उकी त चाहिँ फुलावे स्वरूप गु आठौं कुने तो सेमनेवा भाली पाके गु ज्याज्यो चोङडो गु छिपिने अगुवाइले तटियाना ठाटा से सट या छिक्न थियन चोङडो बोन लेके माला अठे जी परम्परा रे चाहिँ छ गुठी परम्परा न ख तारा से वो सख्या दो चीज मरो उकी चाहिँ नेवाटे उठला छ किस्म चाहिँ जीव चाहिँ अस्तित्व ढासा जो अन्याउ लागि चाहिँ गु छिक्न सट है चनातला एजोने चाहिँ भाषा कला साहित्य अनल पठाउ सम्पदा अन्याठो गुठी परम्परा त्यहाँ त्यहाँ डको चाहिँ अन्याले चाहिँ नेवा सेब नेवा भाली पाखे चाहिँ जया माथे जिताता सुभा जी मदिकोसे सुंगु नेसले हुने सरकार नेवाटेको संस्कृतिपट्टि याना चंगु दमन प्रतिकार या मल ढासा उखठ या मले वो जी प्रोफेसर तटाइनो ज्वलन्त ओकनायपट्टि सरकारी दमन बालजुए चंगु सरकारी दमन नेगा छौ यांगो जी पुंगदेव सावठा पुंगदेव सालमा लगा वो भी अभियान त चुना जुन हप्तौं दिन कुन तो सरकारी छौ दमने ट्याका चुना हो वो फिड प्रतिकार याना वन मल लासा जी गु गेना वन मल अथो गुगुन छौ चाहिँ आठो नेवाटे औजको चाहिँ झिठो अथि मकोटो संस्कृति मको थारा ठो देयवे संस्कृति खानी थारा चाहिँ बुङदेयपति छि गु खकरा दिला बुङदेय सालेपति वो संस्कृति धेउला चाहिँ छारा छ झि देयो चाहिँ तस्को दक्षिणमध्य ताहकोपति चाहिँ बुङदेय जात्रा ख होला अब अन्य संस्कृति ख हामीले ठो कोरोना कारण चाहिँ धगा ओ किस्म टोर तल तर तसा तबिन चाहिँ न्यवय सुचौ बिया चाहिँ झिसा ठुलठुले मनुजको चना ठो किस्म या हुने धगा चाहिँ बालको सहलग ब्याको खसला अन्य किस्म चाहिँ ओ घटना मजियो ख मला तर चाहिँ अथे मयासे बालको चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ अथेने मैसे याबले चाहिँ बुङदेयपति अपारौं बुङदेय सालिबले चाहिँ अपारौं घटना जोवन ओकियाना चाहिँ गुल्ली पास्पे चाहिँ घापा जोल मला छौ चाहिँ यो क्वेशन बामलाको नुगले शकल अन्या अथे चाहिँ आठो त्यो संस्कृति अन्या किस्म बचाया निम्ति चाहिँ गराछ सरकारले चाहिँ न्यवय बालको सूचना बिफाक माल बालको सूचना बिया ठुटो किस्म या हुने छारासा देश माने ठो हलिमे न्यौको चाहिँ गु न्यान चौपति गु छ ठो लुए ख गु चाहिँ आटकन चाहिँ छौ किस्म कन्ट्रोल या मफुपति लुए वइ चौ ख ओ क्यों कारण झिसा चाहिँ ठुटो किस्म चाहिँ याना हुने आगट के आया ठौको ने चाहिँ वइ चौ दो झिसा चाहिँ आठो कुमारी सालिउ न चाहिँ थाइ या मकोर काटाल मखला छ येरान झिसा बालके हने मखन ओके नितिला छारा सक्ले सक्सिन ठु सक्सिन बालको ठुका चाहिँ थन्या होलमोल झिसा थन्या उइले झिसा या मजो एजोने चाहिँ झि छौ किस्म चाहिँ बालको व्यवस्थित रूपमा झि सहयाना झिसा बने छ्या झित चाहिँ ठाउँ कला संस्कृति हनला सुया माछ्नु मनी ह्याने वइ चौदो सन्ति ह्याने वइ चौदो ठिकै लागिन चाहिँ यो चाहिँ झिमिला ठाइ नाउना चाहिँ झिमिला चाहिँ मन याका हुने ठटेरका अठे ठाइला मजो छारा स लेखना चाहिँ ग्याला अवश्य न मान्छौं त ओलिम चाहिँ डोलन दो लखन लख मनो त सिर हुक्ला बोला सकिन मोठो चीजला म पनि होला अठे चाहिँ आठो कल्चर या त अथवा चाहिँ संस्कृति त गु दोहन यापटे ज्याजे चौदो कतिके टोखाइपट्टि खज्या चौदो जे बोलायो अथवा पशुपतियो खज्या चौदो अथे चाहिँ बालजुइन चाहिँ अन्य किस्म चाहिँ छौ सडक विस्तारियो अन्य किस्म याना चाहिँ नेवाटे भुली छे लाट मखला अथे आथे ना फनाइया जसो चौदो त्यही किस्म चाहिँ याबले तो स्मार्ट सिटी चाहिँ गो अवधारणा ख मखला अन्य किस्म चाहिँ वो अवधारणा त अन्य नेबोया याबले चाहिँ गेजुलका राछ ठुकी ल्याउने चाहिँ अपयना चाहिँ नेवाटे त चाहिँ विस्थापित याओ नेवाटे त चाहिँ एम त चाहिँ इमि विस्थापित याना यंकल बिछारा छ छितर भितर ज्यावनी ओखे ठुके चौवन मालेबले चाहिँ अहिले परम्परा त झिउ जात्रा परम्परा झिउ चाहिँ गुठी परम्परा अनि अब धार्मिक गु चाहिँ झिउ थो अथि धार्मिक ज्याजो त ख अनि चाहिँ
छौ झी नाप गु किस्म चाहिँ जेरी थे गु नाप चना डक्को ला मिलाएना चाहिँ झी डक्को चना ब्यामली ब्या लवाना लवाना ब्या मासा तबिन चाहिँ ग्यारा छ झिहान चाहिँ जेरी थे मिले जिया चना चाहिँ झे त परम्परा त यहाँका नेवाटे जिमी ठुले बाबाला चाहिँ यहाँ परम्परा थियो जिमी थन्या चाहिँ तजिल चाहिँ दु एका झेसा चाहिँ अन्या किस्म याना वेचन पिन्त आठो विस्थापित याना उखे टुके अठियाना चाहिँ एम त अठियाना छोइ बिबला गजल लगा धासा tapaka tapo chongwa pi waya se hanna je wa jajo se nya ka waya la khoi mokta ejo ne ji thogu tho sadak bistari ho jala magla sadak bistari ana yen ke ho jala analpa guthia thoya na je nangka yen ke ho thya tya gu jajo je san chana a guthi na je a dhalo thai na je ka tho ekdam puong ka je tho athia na tho videk je pasya mojo de pi go khoi chau kha tar se वही चौसा तबिना चाहिँ अझ हान उकि ल्याउने न अझ न षड्यन्त्र चाहिँ अझ चाहिँ नदनी अथवा वो गन्धदनी जिला अठेताई चौधो होला अठे चाहिँ आठो गो तो स्मार्ट सिटी हो अवधारणा जल आठो गो चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ तो चाहिँ टोखाइपट्टि अनि यहाँ वही चौधो अनि यहाँ ठाउँ चाहिँ नेवाटे तो यहाँ किसिममा चाहिँ छौ विस्थापित याना गो यङ्कल विस्थापित याना अठेना यङ्कीले चाहिँ अनला चाहिँ छिटो चाहिँ संस्कृति न चाहिँ उके संस्कृति न उके याना ननाउने जला अनाले पछि नेवाट छप्प छदी जुइ धेपति चाहिँ इन्द क्षेत्र बेतर यान छबला चाहिँ अठेना चाहिँ छौ किस्म चाहिँ मनोज ठठाउ चाहिँ सिद्धान्त एक कारण ठाउ राजनीतिक पार्टीगत खयो कारण चाहिँ गु छके लान्छ चपे ख अथवा चाहिँ छखा छ विभिन्न किसिमको खत गइ जाउँदो अनि यहाँ ज्याचबला तबिना हानो चाहिँ अब किसन चाहिँ स्थानीय रूपमा चाहिँ हाना मनोत्या चाहिँ उखिटुके चाहिँ छोइबलालाई झिसा चाहिँ व झि छति चपा जिया व छिउ ठाउ संस्कृति अथवा चाहिँ कला सम्पदा अझ चाहिँ उकि त माके ठाकुई के त यहाँ किसिम चाहिँ छो षड्यन्त्र या खल रहे चाहिँ जी अन्या गन्ध चाहिँ त्याका छन् एक बोर्ड है जो छिगो सभ्यता थियो संस्कृति सरकार ने दमने उगेली जो गुठी विधेयक आन्दोलन तकना या मतलब ची परिसर तराइट पेंगो ने सल्याउने जी नेवाट न्यापे छदी छप्पन जुइ मफुगा है नेवाट छदी छप्पन जुइ मफुगा हुने छुटे छ परिसर तरा आठो नेवाट छदी छप्पन मोजो कठा लाग्दा मठा जे छारा छ जी त मालिबले जी चाहिँ थाउ निम्ति सते मालिबले जी अवश्य न चाहिँ छप्पो जुया सुनचनाउदो तर चाहिँ आठो को किस्म चाहिँ थाइना जी त छिटा यापटे अथवा फुरुन्डा न चाहिँ छर याना जी त चाहिँ छिटा या जाला दिन सबले चाहिँ राजनीतिक रूपमा जोथ्या छ छारा छ राजनीति कारण चाहिँ छी छखा छेपी मनुटा त गर्न चाहिँ गुमंगमले पेंगो न्याउ पार्टी चाहिँ अठेना चाहिँ विभाजित जे समिति खन चनाउदो छारा छ पार्टीगत सिद्धान्त या कारण हैन अन्य किस्म जुबला न चाहिँ अनालिपा चाहिँ छे टकाना युनिटी रे मन्टा छौ छप्पो छदी जुइपति अन्य अवस्था मन्टा एजोले चाहिँ जेसब राजनीति न छित चाहिँ ठो किस्म अलग अलग यानीको उठ्या छ तर अठे खसा त बिना छ श्रेष्ठ चाहिँ गु दैदेला झिसा चाहिँ चिचिरौं पार्टी देका अठेना वने सया झि चाहिँ छौ अन्य तौरौं पार्टी दुने वने तर चाहिँ गटे नाप चाहिँ छौ राष्ट्रिय पञ्चायत इला चाहिँ पद्मरत्न तुलाधर दैन वेकन याकच जिया छम याकच बृहस्पति थ्या जिया वेकन गु सतै दिला अठे झिसन चाहिँ पार्टी दुन चोरान चाहिँ झिनेवाटेसा चाहिँ जिउ हक हिट्यो लागि जिउ कला साहित्य अथवा चाहिँ सम्पदा अन्यमा के निम्ति झिसा अन्डुन चोरान झिसा सर ठेका अवश्य न जोनी एजोने चाहिँ राजनीति पार्टी दुने बाहुन नका झिसा चाहिँ गन्ठाटका लगा जो जे चाहिँ तो छप्प छदी जुइमो फुटे जुइफैमो कोटे पति खम्मको एजोने चाहिँ उकि दुन चोरान झिसा यापु तर जिउ नुगले चाहिँ जे नेवार हेपति भावना चाहिँ गबले मसी मल जेसबले अठेता अदिसरा जी पालक जी थन हानसको जोरा नासुरस दैटन जी बिया जानकारी जस्तै तम जे पार्टी कार्यकर्ता जुयान कुनै गुठी विधेयक आन्दोलन जे पार्टी र चटकै टोटा जेसम्म नेवा अभियानटा सम नेवा सम्प्रदाय अभियानटा रका पार्टी ठाउँ किसिम आन्दोलन जन जुन गुठी विधेयक यो राष्ट्रिय पहिचान संघर्ष समिति रे गाडो के चुनाव जिम्स आन्दोलन जब जी चुनाव राख्दा पार्टी जुन चुनाव मतलब जे नेवा गा ठाउँ पहिचान केन्द्र के मानेको जे परिसर तदाइट अन्तिम ने सजिन्ते ठो नेसन लक्षिनी हो लिसलापे सपोर्ट जी था जिपी पार्टी कार्यकर्ता ज्यान नेवार गा जुन जुया चुना
जी नेवा पासपिसँग छुटाइरहेछ शैलेशसँग नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी टोटा हुआ नेवा ख पार्टी टोटा हुआ गराई अरे ढाटे एमाले पार्टी जमिटना वे डु हैजुनी मगला नेवा त राजनीतिक रूपमा न्याउने माल ढासा उकिया स्वरूप गठे जुई माथे छ जस्तै जिबी पार्टी जुयाना पार्टी दुने संघर्ष हुन्छ नेवाटे लागि नेवाटे स लागि तो नेवाटे राजनीतिक रूपमा न्याउने माल ढासा उकिया स्वरूप गठे जुई माथे आठुकी चाहिँ नज शैलेश जी सुरेश जी न गो तैदर जिता वे कय खतस क यो ताल थारा छ जिसा चाहिँ पार्टी टोटी मारे न मरो सुन तरौ पार्टी दुने बावन काटा छ अन चित सर्ते अफ छारा छ चिचिरो पार्टी तला छौ किस्म चाहिँ चिचि मौसम थे तुरन्त उइते चाहिँ लिना वान्छे त छु थाको किस्मको ए जुने तरौ पार्टी दुने चुनान तर चाहिँ उपि दुने चुनान चाहिँ झे नेवाटे भावना दे जिसा चाहिँ मस्यामाला नेवादे भावना चाहिँ झिके दैचन माला जिसे अब अठेटा आकाला एजुने चाहिँ जिसा चाहिँ पार्टी दुन चुनान जिसा चाहिँ वजाया मकोइ रेपटी चीज मको मुख्य चाहिँ जिसा चाहिँ अनदुन चुनान जिन नेवा का जो नेवा सभ्यता जो कला संपदा जितो मकेमा तेपते अन्य किसिम चाहिँ भावना जिसा चाहिँ यहाँले ल्याङ्काते त्या माला अले चाहिँ छारा छ जिसा चाहिँ टु किसिम चाहिँ जायना वनर काटा चाहिँ जे छदी छपा जिया वन मफै देउन मरु एजुने चाहिँ राजनीतिक पार्टी दुन चुनहरुका चाहिँ जे नेवा भावना चाहिँ मोसीके माला वयाजको जिसबलाई चाहिँ जिसा लुमङ्के माथ्या छ 18 का थाहा छ छारा छ देशेउ चाहिँ झिगुठो विभिन्न जाति देउरा छौ किसिम चाहिँ विभिन्न ठिठी रंगयो स्वाङ हर्ने थ मगला एजुने चाहिँ ठिठी रंगयो स्वाङ अन्या मन्तर का थाहा छ ओ के वय चाहिँ मुया छुदै होला एजुने चाहिँ थो देशे माने छौयाजको पार्टी अथवा चाहिँ छौयाजको जाति त नावनहरुका थाहा छ अन्थालको एथन जिपिन दुर्गा ढाटला झिस सल ते अवश्य न माल्ने मगला एजो जुए निम्ति चाहिँ गो चाहिँ झिट चाहिँ गो गप्ला चाहिँ यला यही अनि झिट चाहिँ थुपी ठया पिकरका अन्या किस्म बिचाए तर अन्या बेला न चाहिँ झिस चाहिँ सटे निम्ति नाच सुरेश चाहिँ गो किस्म तैला सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ बहिष्कार यामापति अवस्थामा वेफो छारा छ नेवाटे संस्कृतिलाई यक्को चाहिँ अन्थन अठि ठाउँ मु ठाउँ भूमिका मिटा चौदो मगला अलहाना चाहिँ गब्ला चाहिँ एम त मालर काटा छ चाहिँ जेतो चाहिँ काठैना चाहिँ जिमा थावा थाइना चाहिँ बाजान थाना चाहिँ ठ्याठी ग्यावर काटै तर चाहिँ अठे जग्गा ढाबल काटा छ अनि आपले चाहिँ झिसा चाहिँ ठाउँ चाहिँ स्वरूप केने भए मला अथवा ठाउँ युनिटी अनि आपले केने भए मला नद पटिसरा दिदी आ थाइजी उठे आसुर सैनन्द हल राजनीतिक रूपमा झिसा सचेत जिमाउला जुया जुल राज्य हामीले छिट ढमनिएको जुल राज्य ढमनियाके न राज्य त लेटाके त सु समुदाय त सु जाति विशेष त टका टका लया राज्य सटल राज्य या मुली सटल लगा टका लोनी अले हाना छिट झिगु छे डजर चलेन छिटै टका लुके चौडो राज्य विशेष ध्यान तेमा ध्यान चला त जागु नेसा लिसा बियादिल भोटिकाई दिल पटिसरा सामी जुट यको सुभा अले दाजु सुरेश प्रधान जेटन यको सुभा कोचिस जजै नाए सेप नेवा भलिया न्यागु नेस सेप नेवा भलिया न्यागु प्रश्न न्यागु क्वेशन लगाटेगु पटिसरा दिरी हागु ई बिया दिल उके लागि सुभा अले सुरेश प्रधान जो ई बिया दिल उके लागि सुभा सोकुमी भाजुपी मेजुपी जिथन लहर जिन्ना सैचंगुडु वेका बिस ठगु अमूल्य ई बिया सेब्ने भलिया सोकोगु प्रस्तुति स्कंगु प्रस्तुति सेब्ने भलिया न्यागु नेसा सोइदिल वेका पिन्टन विशेष सुबा बियाजी जी शैलेश हजुर पल्का जी छौ चाहिँ टाइम चाहिँ मलाई आथन दुती चाहिँ बेपी पासपी दुने वेका पिके छु जिज्ञासा दस थौ कार्यक्रम प्रति आगे कि प्रतिसरा जिन दैदिउ छिना दैदिउ मलाई के छु जिज्ञासा दस जिज्ञासा त्यो चाहिँ 2-4 मिनेट यो समय यी भ्यू छ जो अझ थो ज्यादा यो विषयलाई चाहिँ महत्त्व जो निरञ्जन जी हाम्रो टेक्निकल सपोर्टमा निरञ्जन जी हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई विशेष अनुरोध गरौँ हाम्रा वक्ताहरूको अनुरोधमा यदि आजको कार्यक्रममा जुन बोलेको छ त्यसमा कसैको केही प्रश्न या सेब्रेवा भाइलाई केही प्रश्न छ भने उहाँलाई सोध्नलाई म अनुरोध गर्दछु सोकुमी भाजुमेजुपी जी वक्ता त सुरेश प्रधान जी वक्ता पटिसरा सामी सुना सटैमासा
प्लिज यहाँ सर्टाइदिन्छ सिबेस मनिष मानवज्यू चाहिँ लाल हुन त अरू वेकै त सर्च एन्ड मनिष मानवलाई सर्च गरिदिनुहोस् मनिष मानवलाई क्वेसनको लागि मनिष मानव सिबेस पासा मनिष मानव माइक अन एनएबल मनिष मानव सिबेस बजाचार्य मनिष मानव माइक अन एनएबल मनिष जी टेफो छु माइक अन जोला जोजोलोपा पार्टिसिपेट रिया चोपी ठोकार कमी भाका या दीपी दाजुकी जात तटाके पिन्त डक्ले नापा झी चाहिँ ठो कार्यक्रम आयोजना यान दिउली चाहिँ जी डक्ले नापा शैलेश लगम बरे दायित्व चाहिँ दुनुगला निसे सुब्या देशाना जोना सायद ठो जुमिने चाहिँ ठो पहिलो जुइ थ्याउ किस्टिम्यु चाहिँ मखला न्याउ क्वेसन तका जुन क्वेसन त चाहिँ सिक्कट ठो छि नेवा जगत छा एकता जुइ मफु ढाका ढाइपटी विषयले चाहिँ ठो न्याउ क्वेसन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन त उला खेच हो मखला उक्यौं लागि चाहिँ सेब्नेवा भ्यालियो टिमै त विशेष स्याना जी हाकन शैलेश लग बरे दाइ त जी एकदमै स्वाब या चुना जिउ प्रश्न सिबेन मकला द लगे जुपटी जी चिकित्सा रंगु ख चाहिँ जी तया चुना मकला झिस न्यापले वो न्याउ मिटिङ न मकला वो झिस नेवा एकता छाय या म फुटका वो क्वेशन नेन कि मखला वो झिस न्यापले वो चाहिँ ठो पार्टीगत मखला खे त विशेष वो जो याना मखला वो विशेष पॉइंट याना चाहिँ अब ठो कारण याना चाहिँ झि नेवा एकता जुइ मफया चोंगु ढका वो किसिम झिस ठो विश्लेषण यान चोना तर द लगे जो चाहिँ मखला अब पार्टीको टुनिउला ठठौ ठासे दुए दु मखला वो झि चाहिँ वो पार्टी तेउ चाहिँ झि विरोध या मख हाक्न वो पार्टी चाहिँ वनि माठका झि प्रोत्साहन वो भीमपट्टि चाहिँ झि मखुका मखला वो ठठौ इच्छा ख मखला पार्टी झुसान मजुसान मखला वो मेन ढका त यु नेवा फिलिङ्स चाहिँ मखला न्याठा वसान सर्वप्रथम त वो जुइमा ठेचोछु वो या मफया मखला थन मुटी जको चाहिँ वो नेवा एकता ढका जुया चुन तर वास्तविक व्यवहारिक रूपे मखला ताथे ता खस स्वतन्त्र अभियान करता तापिन के न वो दुनुगल निसे मखला वो फिलिंग्स चाहिँ जी मखना चाहिँ ठो नेवा एकता मजुया चंगु थे जोगा अले द मेउ कारण एकैछिन मेउ कारण ढका टायु चाहिँ मखला आज हिसो राजनीतिक हिसाबमा सिक्को चाहिँ तरंगो ख चाहिँ पहिचान सहित्यु संहिता ढका चाहिँ धाइ मखला जबकि झि चाहिँ आछु धाइ चोन ढाबले मखला वो चाहिँ नेवाटेउ हक अधिकारी पक्ष चाहिँ झिस नटुइमा मखला डेफिनेटली तर ठो पहिचान सहित्यु संहिता यो र वो चाहिँ खवै बिले मखला ठुके चाहिँ पोलिटिकल राइट्स यु चाहिँ ख ठुके वो यो जो नि झि खनो आयु ये सिचुएसन झिस एनालाइसिस या खसा ठो पहिचान सहित्यु नेता वया यो ठो चाहिँ नेवा सभ्यता पछि मको थे मतलब अले ठो नेवा एकता न झनै कमजोर जुइपट्टि झि चाहिँ एनालिसिस यानाका मनिषी आथा
त्या खलात की चाहिँ निर्कल अब अटे जो नि अनिवार्य त थन निवाटे जक खै मखा तामाङ तेउ धुने न वय ज्यासँग दु अले खस बाहुन क्षेत्रीय धुने न वय ज्यासँग दुका अब चाहिँ तर आपको जाते जिस वो एकता चाहिँ छ या ढका टाइयो चाहिँ मखा जितमा बिले मनुते त चाहिँ न्यने वेके माथे जोछु जे ठण्डा लगा मनिस जे सुरेश दाइटर लुमङ्गे मनिस जे थम स्वतन्त्र अभियान मनिस जे सेब नेवा भ्याली दुज मनिस यो मसिका बिमा ठेन जो बिचारे सुरेश दाइ बिसँग मसिफु प्रतिसरा दिदी बिसँग मसिफु मनिस जे धाइमपट्टि छम एकदम आटिलो युवा ख वेकयो अगुवाइले न्याम मनुटो वना सिंह दरबारे वना सिंह दरबारे गेटे ह्याङ्गु रङ छको न्याम मले सम नेवाय काम छ मनिस मानव न ख अले हानम बेउ छौ लमंगा बि उकन्टिने जेसे झलमल यामबटे कुलमान किसिङ त पुनः नियुक्ति यामा धगा व बले नेगुटी टाका टेग छ टजाको नमपट्टि मनिस ख मनिस यो ठो क्वेशन मको मनिस यो आत्मा धुने चंगु 18 व नवापट्टि ख मनिस त एकैको सुबा मनिस मानवेट तो नेसमको वेक अभिव्यक्ति जको ख जी हान सु पास्पिन दुसा नेस या ख अभिव्यक्ति छु जिमो तो खला बला खलानाको छु थयो अभिव्यक्ति ते मासन नेसै रुप ते मासन जी इना पेन्सन सुदु लाइने सुना लालोना दि सुना क्वेशन तैदि या सुना थयो अभिव्यक्ति तैदि यागु नेसयो अभिव्यक्ति न सिक्पिसन टेफो 1 मिनेट 2 मिनेट टेफो सुदु सिबेस पासा सुना लालन चौदो जी छन रिटाजी खना चना येन रिटाजी खना चना रिटाजी छु नेसदो रिटाजी त माइक अन एन दिस रिटाजी त वेक येन ख वेक सम कपि ट्रिन ख जिउ सिउ कथ रुम नाखा जि प्लाम नाखा जि औ भने एकदमै जु जी रिटाजी त जी थमच्या सटा तो खला बला छु ने सटे जु या ख मन त बेटे उठ तैदि छ रिटाजी को माइक अन गर्दिनुस् अन जुल वेक माइक तैदि छ Gomajala. Jejalapa Sakasitana Jirita Mahajan Nyanyola Jita Chuna Modu Chi Nevateo Bare Chini Ji Suresh Dailisi Pratisara Dilisi Naktinia Manav Shrestha Jilisi Jinyana Jita Way Matlab Jeus Balatala Sakesakestana Subha रिटाजी अटेको सुबा जिगु इन न हामीले आंग्लो अझन सुया नेसटे उसा डाक्टर सुमन मानन्दर खञ्चन नोडुजी सेबनेवा भालिया डाक्टर सुमन मानन्दर खञ्चन नोडु जी जापान पाखे विजेन्द्र मान सिंह प्रधान सेबनेवा भालिया चुटामी खनचन गोडु दिबेटामरा ताम्राकार खनचन गोडु एसडुसा एसटै दिस तै मुख्य छेउ कार्यक्रम हुने कोचाक छे नेसडुसा नेसटै दिस डाक्टर सुमन मानन्दर विजेन्द्र मानसिंह प्रधान जापान सोइचंगुडु छिउ प्रोग्राम बने कस वेकअप इंटरनेट होन्यागो नेसले होनिगु जी विशेष एना सुमन मानन्दर जो डाक्टर सुमन मानन्दर जो जिसेब ने भालिया चुटामी ख छिगु छु नेसडुसा तैदिस डाक्टर सुमन मानन्दर जो त माइक अनम्यूट यान्दिस कन छु नेस पक्का तैदि सुमन मानन्दर डाक्टर सुमन मानन्दर जोजलपा शैलेश जी वो सकल थन झाइदिपी अले प्रतिसारा स्यामी दिदी वो जी थन सुरेश प्रसाद सुरेश श्रेष्ठ मलाई तगोस्त नमस्कार जोजल प्रधान सरी प्रधान शैलेशी नाचा तैदिङ मलाई लिपाई 5 प्रश्न चाहिँ जिगु थौ ताउ पान चाहिँ मे लिपाई पाले वइ गा तैदिला मलाई आउले जी द लगे जु छु खट ख चाहिँ जी उले न धा मलाई आ ठाउँ चाहिँ मलाई सुरेश जी चाहिँ जुन तैदिला मलाई ओके चाहिँ छटा चीज छुरा समला जिरा धामा सुइ चौपति तो राजनीतिक रूपमा उनी खे चाहिँ मलाई गुलिन चाहिँ जी नेता त दु चाहे वो कांग्रेसमा जुइमा मलाई
चाहे चाहिँ एमाले चाहे राप्रपा जु न्यावे जुइमा मलाई वेक पी चाहिँ मलाई भन्छ चाहिँ मलाई तस्कए मलाई क्वाटुको इमानदार जुइमा आउँछ जी खाना छु जस्तै गुठी बिहे मलाई गुठी विधेयक मलाई झी शैलेशजी अगुवाईले मलाई पारौँ चाहिँ मलाई आन्दोलन धेर हुँका न मलाई गुठी विधेयक चाहिँ खारेज जुइमा हर्गा छ पासको खप्याउँ न मलाई लिपा चाहिँ प्रधानमन्त्री अथवा नेकपा एमाले सरकारमा चाहिँ मलाई लिटजुको कालो छु लिटो काबले चाहिँ मलाई झी नेवाद मलाई नेता त्यसमा छुरै लाग्छ ए झिउ अब छुरै लिटो का ह्याङ्ला झी चाहिँ ठन्डालको अब विवादी जुन मज्यो मलाई सुँगो चुन मारे चाहिँ जुन खप्याउँ मलाई केना चाहिँ झिएकै लिउन आउँछु जे सुरक्षित ठंडा लगे लोमंगे सोकुमी भाजपिन मेजपिन लोमंगे जिमी कुन कुठी बिडेके डेर महीना लगे जाया मन से जित संगठन जिपी पनौटी जिपी खप जिपी किपु वना जिमो छवे आवाज ख जिपी यहाँ पनि यो बाटे कुठी बिडेके खारेजमा ठिकै त खारेजना सुरो निसे पूर्ण लेखन यामा लगा सटै बि जिपी ख जे पासपिङ सम्झि मेसियान चाहिँ खारेज मको सरकारमा त लिटके अंगुल गाटर गाडाल आ ठाउँ हाना छिस आन्दोलन यामा जरुरत प्याउ इतनी केने चुना आन्दोलन न्यायले पासपिसँग चाहिँ बहुत दूरदर्शी पुर्यामा जिस ताथे वो खारेजना पूर्ण लेखन आउ जुसा जी सम्बन्धित गुठियार त तया हन पूर्ण लेखन आउँछ तो मेवेजी को सुमनजी एकदम बालाको नेसटै दिल जे पासपिसँग जे ढेलवाटेसँग जी युवाटेसँग उले अपारंगो आन्दोलन याकन गुठी विधेयक लिट काल लगा सरकार छोला बले जेबी हन उके एकदम चुके जुल झिस लखौं मिनट फिबो खेले हया झिस लखौं मिनट फिबो खेले झिपी गुठी बिडेके आन्दोलन नेको ओमको झि त सदियो निसे नेवा डेट पिल्सेन डेट झिगु छे डोजर चल्यागो झिगु खोकना यन्संगु झिगु छे ल मगु झिगु भाषिक अधिकार हन न्या राज्य झि त पिल्सेन जंगु टक्को मुख झिस एकदम तरंगु चुके जुल झि आनन्द है को पासिस तो नेन्संगु दai गुठी बिडेक खारेजमा लगा धाइपी मध्ये जसले पहिला जिगुए सक गुठी बिडेक खारेजे जिमा तो पूर्ण लेखने जिमा तो लिटका जी मखुर गाइदो सुमन मानन्द जुयाटा जेपैको सुधा झालक जी मेपी सुदै सुना भोटिकाई सुना सटैडी या सुमन मानन्द जिया छु ढाउडनी कि हमरु चाहिँ को जीव बिचारे छिनेवाट खलाब्रा हामीले ल्याउने राजनीतिक रूपमा ल्याउने खेडस जिनवा लगा वै जी मनुट ठुलिमसी सोइचौंडो अन डिबेट आमराकार जी सोइचौंडो डिबेट आमराकार जो वेकन नेसा टसा जो मनियो खटसा जो अन विज्ञान मान सिंह प्रधान जापान निसे सोइचौंडो जी सोइचोना वेकटन रुकस्यान छिकुपा मे नेक्स्ट पा न्यागो प्रश्न न्यागो नेसले छिवै लगा मेपिनेगो लामलोस चाहिँ जी अब सुचते डाक्टर सुमन मानन्दर जुया सुमेउला ढाउमहरु आइदले छुएमहरु ध्यान जी नवा दुजुली उइली चाहिँ दक्ले त्यति सारा सामी दिदी न मलाई एकदमै चाहिँ छोटकरी चाहिँ ठुइक चाहिँ खटाइदिउ दु मलाई ओकेना चाहिँ जुन खप्याउ दु गेजी रासा ठो 5 प्रश्न हरेक झी नेवाटे मलाई थौ विचार थौ कठन त गइजुनी मलाई ओके चाहिँ ठाउँ चाहिँ के रासा जुन सुरेश ज्यू झी चाहिँ प्रतिसरा दिदी बुदी मलाई यस लिस न्यन ढुङ्गा मलाई उके त मनन याना मलाई लिपक्कने मे हप्ता जुइले मेबी अभियन्ता त्यसमा मलाई सुन्नवान्दी मलाई वो सोच्नु नि उके चाहिँ झिस विचार विमर्श यहाँ मलाई समराइज यहाँ चाहिँ मलाई उके त अथि यहाँ यङ्गेमा लिथे छु ओके चाहिँ जी ठाउँ चाहिँ मलाई चाहे जुगा जी हैन किलो न मबिउ जुली डाक्टर सुमन मानन्द थैंक यू भेरी मच को सुबह डाक्टर सुमन मानन्द खला महासभा थम जुलोजी पीएचडी अंडर मुख सेब्नेवा भले छुटामी ख 2012 साले टर्नो भुका बबले बकै यको योगदान दु विदेश त हया थन अन्नपूर्ण होटल तया दको सल्लाह मसौडा पुराटोटो विभागयमपति प्रमुख भेषनारायण दाल र जिए सटा ब्याउ ख वेक डरौ लाडु वेक जापाने प्रोफेसर याना जी वेकन नेसते ल जी सुचबी मेगो पाले मेगो आइतबार निम मध्ये डाक्टर सुमन मानन्दर सम नेपाल जइसा अले अमेरिका छोना जी सुभाष राम लाच्छी प्रजापति अमेरिका सुभाष राम लाच्छी प्रजापति जी बक्ता जी नेसंजनी जी वकाइट अले मेमपति हन चोना चोनमा डाक्टर सुमन मानन्दर मेगो आइतबार पाके यागो प्रश्न वइडी ठाउँइट बा सुबा जेनेवा शैलेश दिव्यजी लालो नबोलो
लालो नजाउनु दिपेजी दिपेजीलाई हामी 2 मिनेट दिपेजीलाई माइक अन छ दिपेजी वेकन सुधार्दैन ख दिपेजी जे निकले दिपेजी खनमर चाहिँ लालो नजल लगा ढालो वेक पर्सेना गोजी माइक अफ यार जोजोलपा जेटा छु खन्त असा जोर गा शैलेश जुन तैलेले जे नवा त सोयो ख जो न छु प्रश्न लामरो जो एसम नयो खन्तात अले जिम थो सेव नेवा भ्यालिन्ट या त्योंदो न्याउ प्रश्न दया सुजे आठो प्रोग्राम उनला संगीत प्रोग्राम साहित्य प्रोग्राम या जो न्याउ प्रश्न नाले सुजे गा बिजायन त न अले थौए तिनी सिल अले गीत बाङया न्याना एकदम बालाउ कार्यक्रम दुल आलिपालिपा न थौ कार्यक्रम न्याग यंका दिसन गा न दैछना जुयु गा न सिला अले तर जे गुली पार्टिसिपेंट्स त डेमाउ ओली मरुगा थो एकदम बालाउ जाजो ख यो कोसित सचेत याउ किसिमु जाजो ख थ तर पार्टिसिपेंट मगाउली आलिपा यो पाले चाहिँ अझ पार्टिसिपेंट अप देख्यो कुटन यान्दी मल नकासको अनुरोध यानो ख थो जाजो यान्दी योको सुबाटो योको सुबा जो डिबेट र राम्रो गर्द जे योको सुबा कौन से न्यानी होनन से सेबनेवा भ्याली प्रोग्राम दबुया गोसाले सेबनेवा गोसा दबुया नेबया न्यागु प्रश्न लगा न्यानु कुण्डेंगलो कन्टिन्यू टेडियो नेवा दसन गुली चिउटा का मगा झिन्छन सोइचनहरु डिबेट राम्रो गर्न खगो ढाइदिल एकदम म छिन्जिम छिन्सम भएको मरु सारा गरा छ त्यसपछि चिउटा का माको ख न्यागु प्रश्न सेबनेवा भ्याली रहेको जिउ हक हिटिउ लागि नेवा सपेटाव संस्कृति जगेर्ना या त जिपिङ वइजन क डिबेट र राम्रो गर्न खगो ढाइदिल जी ठण्डालको लोमनके जिगु पासा जिमसा जुन रानी पोखरी अभियान याना उकिया पासा सम जिमी आलोक सिद्धि तुला झरिया तथा ख टिबे राम्रा कार्जु वेकन न्यागु प्रोग्राम न भोटिकाइ चंगुडु वेकन खौ ढाइदिल मनुटेट छिट चिउटा नेवाटेट एकदमै कम संस्कृति सभ्यता चिउटा कम छावने बाला छिपे रोज चलास चलाएट गाउँ कोने जुसा जुलका पालजे छेटु अस ठुवलका छिट चिउटा छाडका वन के आनो सीसा सभ्यता व संस्कृति छिगु मलेको लासा को पुस्तान लेके म फुटासा मेउ पुस्ता गए फैम को जी ठोकवाइना ढा को पुस्तान जिउ सभ्यता व संस्कृति जिउ टजिलोजी लेके म फुटासा जिनेवाट फैमक त छाडा गालासा मेगा मलराइपे मेगा पडम डाइपसँग या हुनुल आ झिपि न्याबे युवा पुस्ता संस्कृति व सभ्यता लेके म केनी वेकन खगो ढाइदिल तन पार्टिसिपेन्ट एकदम कम दु जी सोइजना डको जी स्क्रिनशट काइजौँ सुना पार्टिसिपेन्ट सुमवर गा जी यन्त्र नगुरु वेकन खाइगु ख तर सत्य ख लान्दिल एकको सुबा जिउ बिचारे आ जाइने मेसन लालनी मकुटे छ जी हन इनापे मेगो पाले सुभाष राम लाची यूएसए जुल अमेरिकन जुल अले जिगी डाक्टर सुमन मानन्दर वेक हम प्रोफेसर जुलोजी प्रोफेसर वेक निम मेगो आइटबार वइ विशेष थौ धन्यवाद बिमाजी मैले विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ टेक्निकल गोहाली एनआरईएन के मतलब नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क पाके छिट जुम लाइभ याना फेसबुक सेबनेवा भ्याली लाइभ अले नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क या पेज लाइभ अले फेसबुक या लाइभ यात ग्वालियन बिल वेक ख निरञ्जन पराजुली उहाँलाई धेरै धन्यवाद नप सेबनेवा भ्यालिया टेक्निकल पासा सिबेस वज्र बजाचारे वेकैटना यकको सुबा अले थौया निम बोटिकापी पटिसरा सामी सुरेश प्रधान जेट यकको सुबा मेगु आइटबार 7 बजे लुमङका दिस डाक्टर सुमन मानन्दर नेपाल सुभाष राम लासी अमेरिका सुबा जेनेवा सुबा यकको सुबा अहिले सुबा गसाखला पास्पु सकल सकन सुबा अथवा बा सुबा आजलाई छुटो निरञ्जनजु हाम्रो कार्यक्रम सक्यो तपाईलाई विशेष धन्यवाद नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्कलाई विशेष धन्यवाद साथमा टेक्निकल साथी शिवेश बजाजलाई धन्यवाद हिसा मौको आशा खे खसो भाषा बिसँग छिसा है
सेव नेवा भ्याली ढाइचो नौटो नेवा ढाइको जातमको नेवा ढाइ सपेटा व संस्कृति ढाइचो नौटो नेपाल मण्डल चुना सपेटा व संस्कृति सुना हले जिसा मुस्मा नेवा ढाइडेडो से नेवा ढाइडेडो मर्चा नेवा ढाइडेडो जिसा मर्चा नेवा ढाइडेडो मुस्मा नेवा परमु नेवा रगा जिसा प्रभात रिमाल ढाइडेडो जिसा जात रगा ढाइचो नम्बर सपेटा व संस्कृति सुना नेपाल मण्डल चुना अपने वोटो को नेवा ढाइचो नौटो जिसा इले बेले खास भाषा पेन पास पिन है खास भाषा आई जस्ट सुबह थैंक यू भेरी मच राजुले जी हाम्रो कार्यक्रम यही सकिन्छ तपाईलाई विशेष धन्यवाद र साथी शिवेश बजाजलाई पनि धन्यवाद थैंक यू भेरी मच जय नेवा जय नेवा